Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Вечерва ќе гледате. Битка за нови гласови пред вториот круг од претседателските избори. Секако дека ќе има чистка. И секако дека ќе расчисти. Сепак да не се дадеше вакво ветување ќе беше полошо, отколку јавното ветување дека ќе има некакви промени. Ако имаше синергија во ставовите во однос на катастрофалната внатрешна политика, тоа беше меѓу господинот Река и мене. Ми недостига искрено да кажам. Вардисија дај вотуесит шиптар Ганя Силјановскас таш до тиет пра еде ма агресиве. Чија стратегија ќе биде поуспешна? Дали Зијадин Села ќе гласа на 5 мај во вториот круг на претседателските избори? Сега ве прашувам лично како граѓанин. Лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села гостин во 360 степени. Драматичен пораст на кривичните дела од семејно насилство. Расте насилството или свесноста за негово пријавување. Mendojmë që është rritur vetëdijësimi tek gratë. Жртвите распнати меѓу личната драма и општествениот презир. Мене ми беше срам и понижување. Останете налсат, се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. По тесниот резултат во првиот круг од претседателските избори, кандидатите и нивните штабови прават обиди да придобијат дополнителен број гласачи за решавачкото изјаснување на 5 мај. Еден таргет се оние што на 21 април решија да останат дома, а се потенцијални гласачи на левицата или десницата. Друг таргет се гласачите албанци, особено оние што во првиот круг го поддржаа Блерим Река. Каков потенцијал имаат овие обиди на двата кампа? Од Зоран Јовановски. Резултатот од првиот изборен круг ја натера владеачката СДСМ да најави промени. Ве гледам по лицето нешто тнко е. Ние вчера ја чувме и пораката на тие кои останаа дома. Секако дека ќе има чистка. И секако дека ќе расчисти. Директно наредба испраќам до сите. Веднаш да се повлечат од работните места, кажете се. На Стево не можат да му припишат минус. Пораката ја испративте, но немојте да ја казнувате државата. Дали овие ветувања ќе ги премислат оние што на 21 април останаа дома да гласаат на 5 мај? Јас не знам колку едно ветување за кој имате само 2 недели и во кои 2 недели не можете да го спроведете, има мобилизаторска моќ. Сепак да не се дадеше вакво ветување ќе беше полошо, отколку јавното ветување дека ќе има некакви промени. Да не се дадеше ваквото ветување ќе беше протолкувано како комплетна нереспонзивност од страна на Социјалдемократскиот сојуз и премиерот Зоран Заев, така да мислам дека ова е максимумот кој тој може да го стори помеѓу двата изборни круга. Меѓутоа мислам дека постои еден корпус на гласачи кои ќе се алармираат во вториот круг, не затоа што сакаат да ја казнат Гордана Силјановска како кандидат, туку ќе сакаат да го казнат ВМРО-ДПМН за да не побара предвремени парламентарни избори, за да го подсетат дека местото му е се уште во опозиција. Куптоат кту на ди плане дуhet punuar, në planin e detektimit gjitha defekteve që ka tregu qeveria, pushteti lokal, strukturat e ndryshme të ndërmarrjeve publike, një dhe e dyta të japin garanca, ta bindin qytetarin se vërtet ndryshimet do të ndodhin. Ajo dhënia e fshisës në mënyrë figurative në dorë të kryeministrit, ajde tash pastrohet terrenin, duhet edhe realisht të ndodhë. Анализите на конкурентскиот табор пак велат дека дел од бојкотирачите на референдумот за името ги бојкотираа и претседателските избори. Силјановска Давкова во нив препознава дополнителен контингент на гласови за вториот круг. Имам намера отворено да разговарам со приврзениците на бојкотирам. Ми придоа луѓе од бојкотирам со кои разговарав и му објаснив дека од улица, од надвор, ништо не може да се смени. Не знаеме за колку гласови го оштетија ВМРО-ДПМН. Мислам дека нивното убедување во вториот круг е тропање на погрешна врата. Мислам дека овие луѓе имаат јасен политички став и нема да отстапат од истиот, или во најмала рака многу мал број од овие луѓе можете да убедите.
бидејќи нивниот став е прилично ригиден, јасен и прецизен. Тие не сакаат да учествуваат во избори во држава која се нарекува Република Северна Македонија, што можеме да го сметаме за добро, лошо, не е важно каква оценка ние ќе дадеме. Во контекст на вашето прашање е важно дека мене ми се чини дека многу тешко може да бидат убедени да излезат на избирачките места. Një pjesë e tyre po tani do të kurajohen nga rezultati që ka tregu Siljanovska në rrethin e parë dhe do ta ndryshojnë mendimin dhe ato do të kyçen në procesin zgjedhor. Një pjesë tjetër më rigide do të mbetet në qëndrimin se nuk duhet të merret pjesë në një proces zgjedhor me emrin Republika e Maqedonisë së Veriut. Sa do të jetë ky numër është herët për të konstatuar, por sigurisht që një pjesë do të mbetet edhe më tutje, do të thotë në qëndrimin se zgjedhjet do të bojkotohen. Ки ги повикам и повторно разочараните од СДСМ, оние од шарената револуција. Но и оние кои што се уште не се одлучуваат да ни ја дадат поддршката. Но и оние кои се колеба, а денес гледаат дека народот се обединува. Мене ми изгледа најверојатна опција да им се обратите на албанците. Најмалку неверојатна опција од сите три. Дури мислам дека бойкотирам и шарена револуција, шансите да гласат за кандидат на ВМРО ДПМН се многу помали во вториот круг, отколку кај албанскиот корпус на гласачи, односно на Алијанса и на БЕСА, на кој барем нешто можете во доглед да им ветите, некаква коалиција, бенефиции, дел од политичкиот споил кога ќе дојдете на власт. Имате пазар, со бойкотирам и со шарена револуција немате пазар. Да се придобијат гласовите на албанците за вториот круг, особено на оние што гласаа за Блерим Река на 21 април, се чини дека е најголемата битка и за двајцата кандидати, па започна и додворувањето. Ако ние добивме олкав број на гласови и ако на тие ги додадеме оние на господинот Блерим Река. И затоа, дали ни требаат гласовите? Од Блерим Река ни требаат сите до еден. Мислам дека имаше овој пат еден извонреден албански кандидат, каков што сме немале ние на изборите. Сега треба да биде слоганот мал се изменет и да биде Македонија меритон президент. Ако имаше синергија во ставовите во однос на катастрофалната внатрешна политика, тоа беше меѓу господинот Река и мене. Ми не достига искрено да кажам. Гласовите на Река не знаеме дали ќе излезат, гласачите на Блерим Река, и не знаеме каде ќе го дадат својот глас. Постои некаква отворена опција да коалицираат со ВМРО, иако мислам дека е преоптимистичката варијанта да албанци не гласаат за Гордана Силјановска, туку за било кој било кандидат на ВМРО ДПМН. Значи тука во прашање не е кандидатот, во прашање е партискиот бекграунд или поддршката која му се дава на кандидатот. Vardisja ndaj votuesit shqiptar nga ana e Siljanovskës tash do të jetë pra edhe më agresive, por kuptohet që suksesi i kësaj vardisje nuk mund të pritet duke i pasur parasysh faktet e që i thash pak më parë. Dhe ka një çështje tjetër. Ajo ende nuk ofron asgjë konkrete për votuesin shqiptar. Nuk ofron asnjë element me të cilin do ta diferencoj votuesin shqiptar. Ajo votuesin shqiptar e fut në korpusin e gjithë tjerëve. Do ta trajtoj si minoritetet tjera. Me këtë fakt shqiptarët nuk janë pajtuar asnjëherë. Ние ги рачунаме нашите гласачи како наши партнери. Оти тие гласови не се ни само од Алијансата, ни само од БЕСА, ниту само од професорот Река, тоа е комбинација и од луѓето кои што беа подготвени да ја казнат дуи и двата патарици на бившото ВМРО кои што сега се во власт. Сепак граѓаните ќе одлучуваат по квалитетите кои што ќе ги покажат двајцата кандидати. Јас сум убеден дека разликата или поддршката на господинот Пендаровски од албанскиот електорат ќе биде многу појака. Тие гласови не ги контролира ни Река, ни Селја и Касами. А второ, значи сум убеден да повикат на таква поддршка на Силјановска. Има некои знаци од примерот господинот Таравари дека идеолошки се поблиски се до тоа, но јас сум убеден дека тие гласачи значи нема да го послушат тоа, напротив ќе гласаат по свое убедување. Дали владиниот коалициски партнер ДУИ може да анимира повеќе гласачи во вториот круг? Колку кандидатот албанец во првиот круг беше психолошка бариера за албанците да не гласаат за друг кандидат.
Kur janë në pyetje votuesit shqiptar dhe kandidatët për president, problemin zoti Pendarovski ka pas në raundin e parë për dy shkaqe. Shkaku i parë se ka pas një kundërkandidat po ashtu të etnitetit shqiptar, a ka pas për objektiv marrjen e votave shqiptare, që është pra një qasje pak problematike dhe kundërthanse. Прашање дали да има некакво дополнително депо на гласови кое така митски постои кај нас, нели, видовме дека на референдумот не постои, кој во вториот круг би било активирано, мислам дека повеќе лево настроени аналитичари, партиски симпатизери им сметаа дека вакво депо на гласови од уште некои 20.000 сигурно постои. Јас не знам каде е тоа депо на гласови и единствениот начин да провериме дали постои е да го сочекаме вториот круг. Го проверивме мислењето на албанците во Тетово, една од најголемите средини во кои тие се мнозинство. Po, da glasitim, po. Po pse? Po duhet me u zgjedh presidenti. Sigurno će izlezem da glasam. Ja sam građanin na ova država. Bez ogleda da li sam Albanec ili Makedonec. Duke kanë meritau të vapëm në vota atë. Kallzova, një herë të kallzova se nuk e kanë meritau kur njëna partisë kanë meritau. Shumë kanë presh punën e to. Dash BDI-ja, dash PDSH-ja, dash RTK-ja, dash kita to. Pse do dalë popë? E shoha popë që ato pa ma këta. To e ka qitë fundin ma. Nëse gleda da li Albanac ili Makedonec. Bitno е да се излезе онај најболи да добие. Колкава ќе биде излезноста кај албанците во вториот круг, е тешко да се одреди според анкета со неколкумина направена на улица. Проблем да одредат имаат и професионалните агенции, зашто нема податок колкумина се во државава, а колкумина се иселиле. Точниот одговор ќе го даде најпрецизната анкета, денот на изборите. Многу очи, особено од штабовите на двајцата кандидати за председател на државата, Пендаровски и Силјановска-Давкова, деновиве се вперени кон Алијанса за албанците, Беса и Блерим Река и нивната одлука што ќе прават во пресрет на вториот круг на председателските избори. Затоа го поканивме Зијадин Села, председателот на Алијанса за албанците, да го прашаме дали веќе има донесено одлука и како ќе постапат. Но ајде ова прашање да го оставиме за малку подоцна во интервјуто. Предпоставам прво дека ви годи кога ги слушате двете страни, Пендаровски и Силјановска, како сега се обидуваат да ги придобијат гласовите што во првиот круг ги доби кандидатот што вие го поддржавте, Блерим Река. Mirë, faleminderit për ftesën një emision. Natyrisht ne nuk jemi sot në politikë që në kryoj një tip kënaqësie, kjo joshje që mundohen që të na bëjnë ne për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Po, mendoj që çdo kandidat I cili pretendon që të marrë për krahën e qytetarëve, dhe duhet paraprakisht të ketë përgatitur terrenin dhe jo këtë ndryshim të ndodhë me njërë vetëm javët e fundit të zgjedhjeve presidenciale. Тоа го мислите и за двајцата кандидати? Правите знак на равенство меѓу двајцата кандидати кои што останаа во вториот круг, во оваа смисла? Nuk e thash unë atë drejtim, por pak a shumë nuk shoh në ndryshim madh brenda për brenda dy kandidaturave. Ниту во стратешките ориентации? Aq më tepër, Vasko, që unë dua të jem korrekt. Përcaktimi ynë ka qenë ai I cili ka qenë. Kemi për krah kandidaturën e profesor Rex, Blerim Rekës. Dhe për ne, kandidat I mirë që do ta përfaqësonte me dinjitet Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe interesin e gjithë qytetarëve që jetojnë. Dhe për herë të parë do ndodhte diçka e tillë këtu në Maqedoninë e Veriut, do të ishte Blerim Reka. Por, ashtu siç kanë thënë edhe gjatë fushatës, zgjedhjet dhe presidenti nuk është objekti I konsensusit, sepse po të ishte për konsensus, ne kishim konsensus me lëvizjen Besa që të përkrahim Blerim Rekën, por zgjedhjet janë vullnet shumice. Dhe konsensusi dhe konsensualiteti s'ka të bëjë me zgjedhje, por ka të bëjë me procedurë. Maqedonisë patjetër që I duhet konsensualitet, po jo I formave të rreshme për të animuar qytetar rreth përkrahjes,
por ne na duhet demokracie mirëfillt konsensuale, sepse jemi shoqëri multietnike dhe demokracitë konsensuale i kanë mekanizmat për të parandaluar majorizimin që u bën. Така, имаме ние такви елементи во парламентот, факт е, за одредени закони, по-малите етнички заедници имат право на блокада. Qëllimin për çfarë është kriju, sepse fjalën e keni për principin e Badenterit, parimin e Badenterit, apo jo? Po ky parim vetëm se ka ruajtur status quo. Rezultat i këtij parimi që ka shenja demokracisë konsensuale, apo është që mbas sa u bën 17 vite, mbasi 18, mbasi është nënshkruajtur marrëveshja e Ohrit, vazhdon që bashkësitë etnike më të vogla të jenë të majorizuara këtu në Maqedoni. Dhe këtu në kam thënë edhe gjatë fushatës, ajo slogani shoqëria e përbashkët për të gjithë nuk është tamam ashtu, sepse dhe ky është koncepti që ne e përkrajmë, shtet të përbashkët për të gjithë, po kjo do të ishte njëjësi, sepse veç ta mbaroj den. Vetëm emrat e rrugëve të qyteteve të shihni që janë ndryshuar dhe akoma vazhdojmë të kemi emra të tipit Jugoslavenska narodna armia, a duam të shkojmë në NATO, tregon që ky parim nuk funksionon. Važi i lokalno во Советите, вие тоа добро го знаете. А па мund силлеш edhe si shumic, edhe si pakic. Го споменавте кокетирањето, додворувањето во пресрет на вториот круг. Мене ме интересира како го доживувате тоа, особено од страна на Силјановска Давкова. Таа многу пати даде изјави во овие неколку дена дека жали што Блерим Река не е во вториот круг. Овој пат имавме еден одличен кандидат албанец кој што не влезе во вториот круг, ерудит, добро образован, со одличен концепт. Двајцата се надополнувавме. Синоќа во дебата на МТВ дури рече дека искрено и фали господинот Блерим Река. Dobro, тоа е незино лично мислење, мислам јас. Ата që thatë që si e komentojmë joshjen edhe këtë që mundohet që ata e thatë ju se si ndjehemi ne kur mundohen që të na joshin edhe të na bëjnë apel që t'i përkrakim të gjithë, nuk e tha shumë. Apo? Por realisht janë forma dhe mënyra që nuk janë normale gjatë zgjedhjeve, apo gjithë secili ka votën të çdo qytetari. Po këta, siç duket, nuk e kanë kuptuar mesazhin, nuk duhet ta bëjnë duke u drejtuar te partitë politike, po këta duhet ta bëjnë duke u drejtuar te qytetarët. Qëndrimin unë e kam ndërtuar dhe e kam thënë qartë as qëndrimin tim prej ditës parë kur e kemi mbajt preskonferencën e parë të përbashkët të kandidatit për president zoti Blerim Reka, bashkë me Lëvizjen Besa me zotin Bilal Kasami, kur akoma si kishim mbledhur në shkrimet për president. Dhe kur jam pyetur se cili do të jetë apeli, dhe kjo është jo korrekte gjatë gjithë fushatës që të flitet për t'i drejtohet pyetje kandidatit, po qofte dhe partive politike se kë do të përkrahnin në raundin e dytë, dhe kjo është në një farforme bërja propagandë për kandidatët tjerë. Apo, dhe s'ka qenë as pak korrekte, dhe duhet hyrë në raportin që do të përgatisë ose bëhet hiri, dhe kjo duhet jetë pjesë e raportit. Unë prej fillim kam thënë këta që ne me votuesit, për ndryshim nga disa subjekte politike, nuk e llogarisim pronë tonën. Kemi dëgjuar gjatë gjithë fushatës që mundoheshin që të bëhen pronare dhe të jetës dhe të karrierës të profesor Rekës, kundërshtarët tanë politik, Bashkimi Demokratik për Integrim. Ata që nga në ata që krijokan njerëz, ato që nga në ata që presin fate njerëzish, që s'është e vërtet. Ne mundohemi që me votuesit dhe përkrahësit dhe me antarët e Aleancës për Shqiptarët të ndërtojmë partneritet. Dhe ky do të jetë principi ynë dhe parimi ynë. Dhe nuk influencohemi nga fjalët e bukura që dikush mund t'i thotë edhe për ne. Ај, доста се загревавме. Дали зјадин села ќе гласа на 5 мај во вториот круг на председателските избори? Сега ве прашувам лично, како граѓанин. Како граѓанин, си qytetar. Po do të vije 5 maj dhe do ta shihni. Edhe unë si qytetar kam drejtën që të mendoj dhe ta vendos. A duhet dal, as duhet dal. Ashtu siç u bëj apel të gjithë qytetarëve që
ta marrin vendimin vetë, si mbas dëshirës tyre të dalin dhe të shprehin ose formën se si do ta zgjedhin ata. Како lider na vendimin Alijansa tyre. za Albancite, što bi rekle? Si kryetari i Aleancës për shqiptare ne kemi vetëm një kandidat. Dhe kur e kemi dhënë për krahin profesor Ekës, nuk kemi shkuar ne edhe me kandidat tjetër opcional, që do e përkrahin profesor Ekën dhe pastaj në qoftë se do të përkrahim edhe dikën tjetër apo. Kjo besoj që është jo korrekte, nga çfarë do lideri partije politike. Në të kaluarën ne kemi pas raste të këtilla, fatkeqësisht, ku lider partish politike kam pas kandidat vetin për president në raundin e parë dhe në raundin e dytë pastaj me shushurima u kanë dhënë urdhër antarëve të partisë që të përkrahin këtë ose atë antar partije, kandidat për president. Kjo nuk ka përndodh me Aleancën për shqiptarët. Ne, kandidati i cili ishte në garë nuk është në raundin e dytë dhe me këtë ka përfunduar çështja jonë sa i përket zgjedhjeve presidenciale. Može li në toj način... janë të lirë të vendosin vetë, ndërsa kandidatët le gjejnë forma, ato e dim vetë çfarë përfaqësojnë dhe kënd përfaqësojnë, në çfarë i kanë trajtuar edhe qytetarët, por edhe komunitetet etnike dhe çfarë mesazhesh kam dhënë edhe në raund parë, edhe më herët dhe gjithçka. Dhe në bazë të kësaj ato e dim vetë që a duhet të shkojnë dhe të bëjnë fushat në mënyrë që të ndikojnë të qytetarët, a duhet dalin të votojnë dhe a duhet përkrahin dikën për tyre. Može li со jedan do kraja indiferentan odnos da работите во прилог на, да речеме, индиректно, велам, не директно, на пропаѓање на процесот, а тоа потоа да ги комплицира работите за државата, за тоа што им е важно и на албанците и на македонците, а тоа е почеток на преговори за членство со Европската Унија. Јас ќе го цитирам амбасадорот на земјата која што е највоздржана во однос на тоа дали земјава во јуни треба да почне преговори. Господинот Тимонје, амбасадорот на Франција, вели вие треба да го изберете, мисли на шефот на државата, а ние ќе ја вршиме нашата работа, но потребна ни е држава што функционира. Затоа обидете се да ни го пратите тој сигнал. Како ја разбирате оваа изјава? И како ја поврзувате со вашиот политички став? Kjo është në kuadër të atij friksimit që vazhdimisht i është bërë qytetarëve për t'i përfituar edhe si votues edhe gjatë raundit parë të zgjedhjeve presidenciale. Me idenë që u bëhet e thirrje vazhdimisht që të përkrahet njëri ose tjetri kandidat, sepse njëri është pro BE dhe NATO dhe tjetri... Ова е дадена по првиот круг, да ви кажам, по пресрет на вториот. Kurse tjetri që nga kundër kësaj ose asaj, etj. Por sido që tjetë, e vërteta është ndryshe. E vërteta është që Bashkimi Evropian është i interesuar për reformë. Bashkimi Evropian është i interesuar që të mos që të ndëshkohen dodhit e 27 prillit. Në ndërkohë që qeveria amneston ato të cilët duhet përgjigjen për 27 prillit. Në ndërkohë që qeveria dhe shumica parlamentare nuk ja merr imunitetin Trajko Veljanovskit, i cili duhet shkojë dhe zbuloj shumë gjëra sa i përket 27 prillit. Kusht për hapjen e negociatave janë reformat në drejtësi. Dhe kjo nuk bëhet duke servuar tek qytetarët ligj për prokurorinë speciale, në ndërkohë që është ligj për prokurorinë e përgjithshme që ka për qëllim që ta shuajë aktivitetin e prokurorisë speciale. Dhe kjo nuk bëhet duke mbrojtur gjysmën e regjimit të cilin e ke brenda vetes nga regjimi i kaluar dhe duke mbrojtur pjesën e BDI-s të regjimit që të mos ndëshkohen dhe mos përgjigjen vetëm me një arsyetim numrat. Apo. Dhe prandaj përpara se të arrijmë te presidenti nuk është në asnjë nga këto kushte që kërkohen nga ana e Bashkimit Evropian për antarësim për hapjen e negociatave për BE. Një ndër kushtet është edhe reforma. Nova што го цитирам изјава на амбасадорот на Франција. Sido që tjetër është ambasador. Unë po flas cilët janë baza kryesore, apo e mesazhi që duhet jepet për të hap negociata dhe nuk janë këta. Natyrisht që zgjedhjet janë çdo herë kushti kryesor për çdo shtet konsoliduar dhe për çdo demokraci, shtet demokratik. Mirë po, prioritet për momentin e kemi këta. Do t'ishte me të vërtet gabim i rënd
në qoftë se ne do të mbanim zgjedhje jo të rregullta dhe të manipuluara. Dhe tani, kur Ali Ahmeti flet për Bashkimin Evropian dhe se nxjerr nga goja për ditë, dhe në ndërkohë në vendvotimin e tij 0816 të dalin 4 vota më tepër në kutitë të votimit dhe ka mbush kutit përsëri edhe tash në zgjedhje presidenciale dhe ka marrë drejtën t'i bëjt pavlerëshme votat e Blerim Rekës atje, ti e kundër Bashkimit Evropian dhe NATO-s për ditë. Dhe këtë puna i vetëm se u zbulu tani dhe u pa, sepse ishte e vendimi KSZ-s që u anuluaj e vendvotimi atje. Po këtë punë e bën nga 18 vite. Prandaj janë gjëra tjera shumë më të rëndësishme që të arrijmë. Është reforma në administrat, nepotizmi, nepotizmi apo luftohet mjaftueshëm. Po niște glasanje to tamo. Cila është mesazhi që e çon kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim? Në vend votimin e tij bëhet manipulim zgjedhor. Дërsa vendim plot fuqishëm, Сега ќе кажа, добро, зошто не го прашате села, зошто тој загуби во неговата струга? Nuk kam humbur. Добро, Река има помалку гласови од Пендаровски. 6200 на 7.000. 6300 на 7200. Në strug në çdo vend banim shqiptar. Rezultatin që ka arrit Aleanca është 3-1 dhe 4-1 në favor të Aleancës për shqiptarët. E tani nëse shihni ju rezultatin e përgjithshëm, në Struga është qytet multietnik, apo? Dhe ne realisht kemi fituar thellë të gjithë, me që po flasim për rezultatet, të gjithë partnerët, sepse qofse aty ke 4 parti politike shqiptare që e përkrakshin zotin Pendarovski, apo? Ke edhe vetë LSDM që kishte vota edhe ke shqiptarët, ne kemi fituar të gjithë të zbashku në raport 4-1 dhe 3-1. Дали ова што го кажавте вечерва можам да го сублимирам во еден став во кој што значи дека вие нема да упатите никаков повик до гласачите кои што го поддржаа Блерим Река во првиот круг, во пресрет на вториот круг, макар и да излезат на избори? Ве разбирам дека би било веројатно политичко самоубиство сега да повикувате да се гласа за овој или за оној кандидат. Ne, më thash që qëndrimin tonë final do ta keni nga mesi javës që vjen, do të jetë mbledhja e kryesisë qendrore dhe do të ndërtojmë qendrim si subjekt politik. Po personalisht unë si kryetari i Aleancës, mesazhet të cilat i kisha për t'i dhënë dhe isha shumë i qartë. I dhash gjatë kampanjës përderisa ishim me kandidat për president. Mesazhin të cilin dhe vendimin që e kam dhënë ka qenë që të përkrahin profesor Blerim Rekën, dhe ditën e diel, më datë 21 prill, mbasi morën vesh rezultatet, fushata jonë elektorale ka përfunduar. Për rezultat, nuk e di, ndoshta edhe vëzhgues nuk kemi drejt në raund 2, sepse s'kemi kandidatën. Apo? E tash, cili do tjetë qëndrimi i Aleancës për shqiptarët, do të merret vesh në mbledhjen e kryesisë qendrore të partisë, por parimi kryesor i yni është konzistenca në qëndrimet tona. Parimi kryesor i yni është që nuk ka ardhur koha që vota shqiptare të rrjedh tek subjektet politike maqedonase. Parimi kryesor i yni është që ne nuk duhet përballemi çdo 5 vite me të njëjtin problem. Cenzusi, perspektiva, institucione stabile etj. Sido që të jetë rezultati final i zgjedhjeve presidenciale, edhe në qoftë se zgjidhet presidenti, edhe në qoftë se nuk zgjidhet, kjo punë duhet të ulet menjëherë parlamenti si organi më i lartë i shtetit dhe të jap zgjidhje kësaj проблематики. Дали магистралните правци политики за кои зборува Пендаровски за вас се прифатливи и сметате дека тој може да биде соодветен председател на Република Северна Македонија? Unë jam kundërshtari më i madh i idesë që të flas me emra të përveçshëm. Qytetarëve në Republikën e Maqedonisë nuk ju duhen kryeministra dhe president, të cilët janë më pozitiv dhe kanë mendime më liberale edhe për pjesëtarët tjerë të komuniteteve që jetojnë këtu në Maqedoni. Dhe kjo ishte edhe një ndër shkaqet e përkrahjes së profesor Rekës. Ne na duhen mekanizma shtetëror, mekanizma institucional që do t'i bëjnë të mbrojtur gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe kjo nuk do të varet
në mënyrë që fati I tyre mos varet nga dëshira e mirë, ose e keqe e ndonjë kryeministri, ose e ndonjë president I shteti, etj. etj. Sepse në qoftë se kthehemi pak mbrapa, në 2009 vetë Ali Ahmeti një ditë pas zgjedhjeve presidenciale, pa dalë dhe pa thënë që kanë një president të mrekullueshëm. Apo. Fushata para zgjedhore është në shërbim për Ivanovin, pa thënë ashtu, apo? Zoti Ahmeti. Dhe nga ana tjetër, pastaj po I njëjti e anatemon. Ai I cili e krijoi. Edhe në 2009, por edhe në 2014 nëpërmjet atij bojkotit kushtimisht thënë, duke u ditur që cili ishte mendimi tek shqiptarët për VMRO DPMNE-n e asaj kohe. Dhe prandaj them që qytetarët duhet kampanja e qoftë e zotit Pendarovski, qoftë e zonjës Siljanovska, tani natyrisht që do të jetë me mesazhe pozitive drejtuar qytetarëve. Çdo mesazh pozitiv është për t'u përshëndet. Nga ana tjetër, nga e thëna në të bërë, themi ne, shqiptarët, është një lum I tërë. Dhe tani jemi te e thëna. Do të shohim a do të kalojmë te e bëra nesër. Кога да го очекуваме тој состанок што го најавувате на раководството на вашата партија, кога ќе ја носите одлуката? По најверојатно среда или четврток ќе ја носиме одлуката. Значи непосредно пред молкот. Unë përsëri e përsëris. Unë nuk e di, Alianca për Shqiptarët mbaroi fushatën dhe zgjedhjet me datë 21 prill. Dhe qëndrimi I Aliancës për Shqiptarët edhe njerë po e them. Unë si kryetari I saj insistoj dhe them që ne zgjedhjet I përfunduan më 21 prill, qytetarët janë të lirë të vendosin bazë vullnetit të tyre, ne nuk I llogarisim për krahësit dhe votuesit tonë pronë, po përkundrazi I kemi partner në programin dhe platformën tonë politike që duam të realizojmë. Добро, благодарам што бевте дел од 36-та Фалендерите да ја упростес. Ние продолжуваме понатаму. Имаме уште една тема за вечерва – семејното насилство. На што се должи драматичниот пораст на бројот на кривични дела од семејно насилство во последните неколку години? На реален раст на насилството или на пораст на свеста кај жртвите да го пријават насилството? Маја Перовска. Жената во оваа просторија има 39 години и требаа неколку дена да собере храброст за да ја раскаже својата приказна која почнала пред 13 години. Бремена со првото дете, незиниот сопруг кренал рака на неа. Не можеш ти жена да удриш и после да седиш и со неја да живееш. Му се пројавува некоја нервоза, не знам како да ја наречам, докторите по-добро си го знаат. Од која избувнува и отпуси да се кај да плаче више џабе, значи велјата е створена и тоа е више од време на време. Значи му се повтара континуирано од време на време. Првите повици до полицијата и Центарот за социјални работи не помогнале. Тогаш дојде до големо насилство. Ме оставаш исто времена, и со трето, и со четврто, и со пето. И ги родив децата, ги родив ја што ги сакав. Мислев дека ќе можам да се справам и самостојно со ситуацијата, иако не добив помош од никого. Мене беше страм и понижување. Не само страм и понижување, од друга страна тој ми се заканува. По годините тортура, нашата соговорничка успеала да се разведе. Сопругот бил осудуван 2 пати за семејното насилство, но само со условна казна. Материјално, товари е што сопругот не ја плаќа алиментацијата, духовно, што ниту таа, ниту децата можат да ги заборават траумите. Промена нема, значи тој си е истиот. Приметувам дека децата не може да гледат во реална и јасна слика. Не знам што да кажам, навистина е многу тешко да обстанеш нарочито во денешно време со толку деца
без ничива помош. Оваа жена можела да ја истера правдата поради бесплатната правна помош од невладината Женски форум од Тетово, каде парадоксално ја упатиле од Државниот центар за социјални работи. Невладината организација е единствена таква во Полошкиот регион. Од 2003 година па досега, кај нив се обратиле над 600 жени, жртви на семејно насилство. Mendojmë që është rritur vetëdijësimi te gratë, për arsye se tani informatat ne shkojmë në për viset rurale, shkojmë bajmë tribunat të ndryshme dhe e dini si gratë njëra prej tjetrës ndëgjojnë për shembull për një rast edhe kur mblidhen në për dasma, në për takime të ndryshme e transmetojnë lajmin dhe kështu që edhe pse në fillim ne ishim shumë skeptik, nuk ishim sigurt që do kemi sukses, mirë po jemi të kënaqur me atë që kemi arrit. Me tanë ka suksese në këtë drejtim. За правното застапување е задолжена адвокатката Верица Тимосиевска. Првенствено, незината борба се состои во добивање времени мерки за заштита на жртвите. Незиниот впечаток е дека системот прави чекори за препознавање на семејното насилство, но тоа не е доволен притисок за насилниците. Проблем имаме со што не е зависен од системот, туку е од оние кои го предизвикале насилството, од насилниците, затоа што се прават од нивна страна обструкции, во смисол не плаќаат издршка, не сакаат да доаѓаат на покана на судот, па сме принудени, односно судот, со преку полициска достава да ги повикува, сето тоа ја намалува ефикасноста, односно ефективноста на самата постапка. Меѓутоа, кога се тоа ќе се сумира, генерално сум задоволна од она што моите странки го добиваат од страна на судството. Историските податоци од МВР покажуваат зголемување на бројот на кривични дела од областа на семејното насилство. Кон крајот на минатата декада биле регистрирани по околу 400 случаи годишно, за бројката да порасне до вкупно 1006 минатата година. Растот може да биде производ на зачестено семејно насилство, но и знак за зголемена свест кај жртвите и почесто пријавување. Таква закономерност не може да се извлече од најцрната статистика, убиствата. Од 2013-та, заклучно со 2018 година, при семејно насилство убиени се 28 жени. Најмалку случаи се регистрирани во 2017-та, 2, за веќе следната да го израмни неславниот рекорд од 2014-та, 7 убиства. Токму трагичните исходи се причината прва заштита на жртвите од семејно насилство да бидат шелтер центрите. Но такви центри под државна капа има само 4 во Скопје, Битола, Кочани и Свети Николе. Олеснителна околност во главниот град е тоа што има и втор, кој го води невладина организација. Достапен е и кризен центар, како и 24-часовната национална SOS линија. Според министерката за труд и социјала Мила Царовска, најважна за целиот проблем е превенцијата на семејното насилство пред тоа да се разгори. Фокусот на институцијата сега е да работи на создавање центри со советувачки капацитети. Нашата работа е да ги зајакнеме жртвите, да работиме со сторителите и да превенираме кај децата и само тој капацитет ќе даде вистински ефекти и резултати во нашето општество, а ви кажувам во Скопје има само еден и тој менаџиран од граѓанска организација. Но еве сега со здравство се координираме да психијатрите, психолозите од здравствените установи се обучат специфично за одредени методологии и техники и да истите може да ги имплементираме и во другите региони. Таква помош е потребна на илјадниците жртви на семејно насилство, меѓу кои е и нашата анонимна тетовка. И покрај траумите, оваа 39 годишна мајка на 5 деца бара помош и за насилниците. Тие лица кои ќе ве удрат, знаете, денеска го направиле, ќе го направат и утре, и за месец дена. Значи, тие се каат, но нема им треба соодветна помош и лекување. Останете со нас, по уште една пауза е саботажата.
Потребата од луфтирање останува иманентна, особено кога во зачмаена просторија, по никоја цена не се дозволува да влезе свеж воздух. Во неа дефилираат кадри кои до неодамна тврдеа дека се е толку сјајно, а сега, не баре јавноста е склеротична, декларираат ужас од амбиентот. Тоа не е бела палата, тоа е кич, кој што е направен не знам од кого и не знам зошто. Оние пак што сега газат по дебелите црвени килими наместо да го средуваат. Сметот што им се собираше го туркаа под нив, па тој толку нарасна што сега го отежнува отварањето на вратата на вилата Водна. Со оглед на искуството со метлата можно е пак, како и при ланските најави за пролетно и јесенско чистење. Сето тоа да биде лов на вештерки во кој само ке се мафта со неа без никој да почувствува што значи на вистина да се летне. Голем е бројот на луѓе во владата кои што многу се трудат, а не знаат. Но се трудат и да научат. Има еден дел кој што ниту знаат, ниту се трудат. А поради тоа ќе се случи секако и реконструкција. Како така ние бараме оставки, после ќе се мислиме од кај да најдеме луѓе да ги ангажираме. Ало, менувај таму нешто, оти не ти чини работата. И секако забрането е до изборите. Со закон е забрането. После изборите ќе се случат промените. Веродостојноста на тоа најавено случување допрва ќе биде предмет на проверка, но исходот уште од сега е предвидлив, бидејќи искажаниот револт на граѓаните не допира до оние што сметаат дека нивното незадоволство не треба да се валоризира затоа што тие самите себе се доволни арбитри и оценувачи. Ја сум задоволен од работата на министрите на Демократската унија за интеграција, да, посебно задоволен сум од пратеничката група исто така и од градоначалниците. Од другата страна пак се оние кои секогаш се обидуваат да ја покажат својата математичка прецизност, но само кога ја врзуваат за политичка конјуктура. Таа не им го дава точниот и очигледен резултат, па неумоливата сила на јасните бројки се ублажува со нивно трансферирање во проблематични проценти со цел по секоја цена да се докаже дека актуелните 319.000 се повеќе од 332.000. Во случајов одлучиле 42% од вкупниот број запишани во избирачкиот список. Тоа значи дека од тие 42,5% ја дале довербата на ВМРО ДПМН. На локалните избори се определиле поголема група на луѓе од избирачкиот список, се определиле 61-62% и од тие 36% одлучиле да дадат довербата за ВМРО ДПМН. Значи сега 6,5% е поголем бројот на тие кои што се одлучиле да дадат довербата кон ВМРО ДПМН. И на крајот, ваквото поведение на лидершипот и нивното обкружување можеби е само предвесник за ново мешање на картите, кое не е непознато во обкружувањето. На Македонија треба една, она што го направи Сириза да се појави некоја во Грција. Значи 40 години владеа тамо Неа демократија и ПАСОК. Во Бугарија 40 години, тамо 30 години владеа БСП и СДС, па се појавија нови сили кои што ги победија и двете. На Македонија е потребно ВМРО ДПМН, СДСМ и ДУИ да бидат во опозиција на 4 години. Ниту бројките, ниту процентите за сега не покажуваат ваков неочекуван расплет, иако не би било изненадување. Токму метлата да ги предизвика ако со чистката бидат опфатени пајаците и останатите партиски инсекти, кои доволно долго плетат своји мрежи во невидливите агли на македонската политика. Моле, остатоци внатре. Сакото му е блудно. Добро што немаш персиски тип. Нема. Нема персијанец. На сите што го слават Великден, среќен празник. Поради празникот нема емисија в понеделник. Се гледаме повторно следниот петок од 22. Пријатно!